Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazalendo byasabuye bikomeye santere ya Makobora, teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo bifata n'abagore ku ngufu. Abarwanyi bo mu mutwe w'abazalendo n'ingabo za Kongo Kinshasa binjiye muri Makobora ku gicamunsi cya tariki 23 Ukuboza uyu mwaka ushize, nyuma y'umwanya muto abarwanyi ba Ventura bayivuyemo mu ijoro rya tariki 29 rikira 30 Ukuboza. Abasirikare mu mutwe w'ingabo kabuhariwe Chita bari bavuye mu gace ka Kigongo muri teritwari ya Uvira bageze muri Makobora bahangana na bagenzi bo mutwe wa Hibu. Muri aho kavuye abasirikare ba leta ya Kongo n'abazalendo batangiye gusahura ikigo nderabuzima cya Ramba giherereye mu gace ka Bangwe, batwara imiti n'ibindi bikoresho byinshi. Umwe mu bakora muri iki kigo nderabuzima yaravuze ati bamenye inzugi ibi imiti mbere yo kwinjira mu biro by'umuyobozi, aho batwaye ibikoresho byose bangiza ibiro. Aba basirikare n'abazalendo ngo bakomereje ubusabuzi mu baturage, biba ihene, inkoko n'ibiribwa babyikoreza abaturage barimo abagore babijyana mu bigo byabo. Umunyamuryango wa Societe Civile ikorera muri Makobora ati binjiye mu ngo z'abaturage batwara byose basanze birimo n'ibiryo, bategetse abagore kwibatwaza bataha nyuma yo gufatwa ku ngufu. Ubugizi bwa nabi bwaciye igikuba mu baturage ba Makobora. Yumva ukuntu abasirikare bakabaye babarindira umutekano babahungabanya bigeze hariya, nk'uko ikinyamakuru Actualité kibitangaza. Ntarava muri Kongo Kinshasa ariko kandi mubwire ko umuyobozi w'ururya Ventura rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Corneille Nangaa Yoberuwo yabwibukije ko gutabaza amahanga ngo bufashe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo ntacyo byazatanga. Mu butumwa busoza umwaka Nangaa yatanze mu ijoro rya tariki 31 Ukuboza umwaka ushize, yatangaje ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari iy'abanyekongo, bityo ko kugerageza kuyegeka ku banyamahanga bisa no kuvura ibimenyetso by'indwara hirengagije impamvu ziyitera. Ati ikibazo kiri ubu ni icy'abanyekongo mbere na mbere, gushaka kukegeka kuba hanze no kuvura ibimenyetso hirengagijwe impamvu. Ubu ni uburyo bw'ikinyoma bwa leta ya Kinshasa bwo gushaka guhisha iby'ubuyobozi bwabwo butakemuye. Yakomeje avuga ati kujya gusabiriza no kwitakisha mu mahanga ntibizigera bikemura ibibazo bya Kongo: kwicwa, kwibasirwa, umutekano muke uhoraho, amakimbirane hagati y'abenegihugu, ruswa, ubukene, amagambo y'urwango, ivanguramoko, kunyereza umutungo, ubujura bwo mu mujyi no kubuza kwisukura. Dushaka amahoro, amahoro ya nyayo kandi arambye. Nangaa yavuze ko mu mwaka ushize AFC Ventura yahisemo amahoro, rimwe itanga ibitambo kugira ngo bumvikane leta ya Kongo, ariko ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwashimangiye ko bushaka intambara. Ati kugeza uyu munsi nta mfungwa n'imwe yarekuwe, bihabanye cyane n'amasezerano yashyizweho umukono. Byongeye kandi agahenge kishwe n'ibikorwa by'isubira kandi byateguwe bigenda bindura agahenge intambara twashuwemo yeruye kandi yagutse. Yasobanuye ko Qatar iherutse gutegura inama ebyiri zo gusuzuma iherezwa ry'agahenge AFC Ventura yazitabira, ariko leta ya Kongo yanze kuzitabira, ishimangira ko nta mahoro ishaka mu burasirazuba bw'igihugu. Nangaa yatangaje ko nubwo bimeze bityo FC Ventura igifitiye icyizere ubuhuza bwa Qatar, kuko yemera ko inzira ya politiki ariyo yakemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo guhera mu mizi yayo. Yavuze ko muri uyu mwaka imvugo zibiha urwango zibasira abavuga ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi zabaye amahame ya leta ya Kongo igenderaho, ubwo itakishira ku buryo byageze no mu ofisiye bakuru mu gisirikare cy'igihugu nabo mu rwego rwa politiki. Uyu munyapolitiki yatangaje ko igihe cy'amacenga ya leta ya Kongo no kubeshya cyarangiye nyiri umwaka ushize, biriye ko umwaka utaha uzaba gukomeza urugamba rwo guharanira kwishyira ukizana, amahoro no kongera kubaka igihugu. Ati igihe cy'amacenga, kubeshya no gutanga amasezerano y'ibinyoma cyararangiye. Uhereye ubu abanyekongo barahagurutse, bariyemeje kandi bafite umuhate. Umwaka wa 2026 uzaba umwaka wo gukomeza urugamba rwacu rwo guharanira ukwishyira ukizana, ubutabera, amahoro no kongera kubaka leta. Mu ntangiriro zo kuza k'umwaka ushize mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu Kivu y'Amajyepfo habereye imirwano ikomeye ihanganije ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa Ventura. Iyi mirwano yatumye abanyekongo barirwa mu bihumbi baga muri ibi bice birimo Katogota, Ruberizi, Ruvungi, Sange, Kiriba n'umujyi wa Uvira bahungira mu Burundi mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo byari bitekanye. Nangaa yatangaje ko hari izindi mpunzi z'abanyekongo zashatse gutaha ziva mu Burundi ariko zifungirwa inzira. Yasabye leta y'ubundi n'umuryango mpuzamahanga kuzifasha gutaha. Asobanura ko ice FC Ventura igenzura birimo umutekano n'amahoro. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko mu bindi bice bigenzurwa FC Ventura impunzi zabo izahungiye imbere mu gihugu n'izahungiye mu mahanga ubu ziri gutaha ku bushake kugira ngo zisubukure ibikorwa zikesha imibereho birimo ubuhinzi n'ubworozi, abana basubire ku mashuri. Nkivuga kuri uyu mutwe wa FC Ventura, ariko kandi abantu benshi bakurikiranira hafi intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo baratunga ubwo mu bice bigize ikibaya cya Rusizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo hatangiraga imirwano ikaze ya buri minsi mike ngo Washington yasinyirwa amasezerano y'amahoro n'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. Imirwano yatangiye tariki 2 Ukuboza ubwo ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi, wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR byarasaga ibisasu biremereye mu bice bigenzurwa na FC Ventura muri teritwari ya Walungu birimo santere ya Kamunyura na Kaziba. FC Ventura yamenye umugambi w'iki gitero mbere yuko gitangira. Yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza umwanzi, yakoresheje ihame imenyereweho yo gusenyera ikibeho gituruka. Nibwo yafashe santere ya Katogota iramanuka igera mu mujyi wa Uvira tariki 9 Ukuboza. Umuyobozi wungirije FC Ventura ushinzwe ibikorwa bya politiki, diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa yasobanuriye ikinyamakuru The New Times cyo mu Rwanda ko ubwo abarwanyi babo bafataga umujyi wa Bukavu muri Gashyantare, imitwe y'abazalendo yahungiye mu mujyi wa Uvira ikajya ihabwa ubufasha n'ingabo z'u Burundi. Bisimwa yasobanuye ko ingabo z'u Burundi
Kongo n'abazendo byari biri mu mujyi wa Uvira byagiye gufunga inzira abanyamurenge batuye muri komini ya Minembwe banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro mu rwego rwo kubica urusorongo. Ati banatangiye gukoresha drone mu kwica abaturage batuye mu Minembwe. Cyari ikibazo kigoye kucyakira ariko kubera ko twari kure ya Minembwe nta buryo bwari buhari bwo kugeraho mu munsi umwe, ibiri yewe n'icyumweru. Mu nzira hari inzitizi nyinshi kandi twari mu bihe by'agahenge. Bisimwa avuga ko ubwihoro ry'ingabo za leta ya Kongo ryarasaga mu bice birimo Kamanyola na Kaziba. FC23 yabibonye nk'umwanya wo kujya gutabara abanyamurenge bari bakomeje kwicwa mu buryo butandukanye. Ati ubwo baduteraga twaravuze tuti rwose uri umwanya wo kugarura amahoro muri kiriya gice cy'igihugu. Niko twageze muri Uvira kugira ngo duhagarike ubwicanyi, duhagarike politike y'ivangura, duhagarike politike y'urwango rwibasira amoko, dufungura inzira zigera Minembwe, dufasha abatuye muri Minembwe kongera kubaho kubera bapfa buri munsi. Yasobanuye ko mbere yuko FC23 ijya gufata umujyi wa Uvira yandikiye abahuza amahoro arenga 16 agaragaza uburyo ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kurenga ku gahenge. Impande zombi zemereje ubwo zahuriraga i Doha muri Katari ibasaba gusuzuma icyo kibazo. Ati ariko ntitwahawe igisubizo na kimwe mu 16 twohereje, n'uyu munsi turacyohereza ariko nta gisubizo tubona. Rero twaravuze tuti mwumva iki ni igihugu cyacu, abahuza nabo mu kindi gihugu, abantu bose bari kudufasha n'abanyamahanga si abanyekongo. Mwumva ibibazo by'abanyekongo nkatwe ntibibareba by'ako kanya nkatwe, kubera ko ari igihugu cyacu tugomba gufata inshingano. Bisimwa yatangaje ko bamwe mu bashyigikiye ibiganiro by'amahoro babwiye FC23 ko itabujijwe kwirwanaho mu gihe igabweho ibitero. Ati niyo mpamvu dukomeje kwirwanaho kugeza n'uyu munsi. Mu rukera rwo ku itariki 13 Ukuboza, umuyobozi mukuru wa FC23 Corneille Nangaa yatangaje ko abarwanyi babo bagiye kuva mu mujyi wa Uvira nk'ingamba yubaka icyizere mu biganiro bya Doha kugira ngo bigende neza. Umugoroba wa tariki 18 Ukuboza bari bamaze kuwuvamo. Bisimwa yasobanuye ko FC23 yavuye mu mujyi wa Uvira ibisabwe mu buryo butaziguye na Leta Zunze za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bya Doha bisubukurwe, kandi ko bazumviye ko n'ubusanzwe bashyira imbere ibisubizo bya politike. Uyu munyapolitiki yavuze ko mu kwemera ubusabe bwa Amerika FC23 yagaragaje umuhuza ko muri Mata umwaka ushize yavuye mu mujyi wa Walikale. Ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo riwusubiramo mu gihe byari byiteze ko abaturage bo bagombaga kuwugenzura. Ati muzi byabaye, ingabo za leta zaraje zifata Walikale zitangira kurasa ku basirikare bacu, zanisha abaturage zatekereza ko bakoranaga natwe kandi n'abasirikare bacu barapfuye. Zazanye drone zirasa ku basirikare bacu ubwo basubiraga inyuma. Twavuze ko tutazongera gukora ikosa twakoze. FC23 yagejeje kuri Amerika icyifuzo cy'uko mu gihe abarwanyi bayo bava mu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi hakorezwa ingabo zitagira uruhande zibwamiyeho kugira ngo zirinde abaturage babo barenga miliyoni. Ati kubera ko murabizi Uvira n'ibice bihana imbibi tuwe n'abarenga miliyoni imwe, ntitwabasiga uko nta mutekano nta buyobozi. Ibyo byari mu ishyamba kandi uzi iki ishyamba ari cyo, Kongo usanzwe ari ishyamba, ntitwari kwemera ko naho haba ishyamba. Twasabye abanyamerika kohereza ingabo zitagira aho zibogamiye kubera ko ubusabe aribwo bwaturutseho. Niko Bisimwa yabisobanuye. Bisimwa avuga ko FC23 yari iteye impungenge n'uko ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari gusubira mu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi zikongera gufunga inzira abatuye muri Minembwe banyuramo zikabagabaho ibitero. Hashingiwe ku mwanzuro w'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC muri 2022 wereje ngo mu ntara y'Amajyaruguru kugira ngo zibungabunge umutekano wa sivile batuye mu bice byagenzurwa na FC23. Leta ya Kongo yatangiye kwinubira ingabo za EAC igaragaza ko zagomba kurwanya FC23. Nibwo yoherezaga abasirikare wazayendo na FDLR mu bice byo muri teritwari ya Masisi byagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi zari muri ubwo butumwa. Mu mpera za 2023 Leta ya Kongo yirukanye ingabo za EAC zisemuze mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zari zemeje kurwanya FC23. Iz'u Burundi zari muri Masisi zasigaye hashingiye ku masezerano y'ibihugu byombi byagiranye muri Kanama 2023. Bisimwa yatangaje ko iyo Leta ya Kongo itivanga mu kazi k'ingabo za EAC zari kumira imirwano y'impande zombi zigakomeza ibiganiro kugeza ku musozo. Yizera ko zigumayo aya makimbirane ashobora kuba yarakemutse. Kuri Bisimwa ntacyo bitwaye kuba EAC yakoreza ingabo za mu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi kuko FC23 itayifata nk'uruhande rubugamye. Yasobanuye ko ibihugu byo muri uyu muryango byo byumva ikibazo gihari kuko bicumbikiye impunzi z'abanyekongo. Ati navuga yego, kubera iki izo ngabo zitakongera guhamagazwa, zirahari ziratwegereye kandi ibihugu byatanze umusanzu byagizweho n'ingaruka n'iki kibazo kubera ko byikorera umutwaro w'intambara zo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Nibyo bicumbikiye impunzi zacu, byakira impunzi zihunga igihugu cyazo kubera imiyoborere mibi, zadufasha kurinda Uvira mu buryo bworoshye. Nubwo Kinshasa itemera igitekerezo cyo gushyiraho igice kitagenzurwa n'ingabo cyangwa se ngo zitagira uruhande zibugamiyeho, bizi ko FC23 yavuye mu mujyi wa Uvira ariko ntibizwi niba warasubiye muri santere Kiriba bakagarukiraho, niba bari mu misozi iri mu burengerazuba bw'uyu mujyi cyangwa se ntera barimo mu bice byo mu majyepfo yawo ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Bisimwa yasobanuye ko urugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Kongo rudafite ibice biroho yavuga ko ruri kuberamo. Ati ntibavuga ngo M23 iri hano cyangwa se FARDC iri hariya, nta mirongo y'urugamba ihari. Sinakubwira ngo twasubiye inyuma tugera muri aka gace na kariya, ko ingabo zacu zaba ziri muri kaya gace kariya kugira ngo igisubizo cye cyumvikane neza. Bisimwa yasobanuye ko ingingo irebana n'igisirikare kandi ko ibijyanye n'igisirikare biba bigomba kuba ibanga. Yemeje ko urwo barwanya FC23 baba bazengurutswe n'ingabo za leta ya Kongo cyangwa se begereye ibindiro byazo. Naho muri Kinshasa tuvuye mu burasirazuba bwa Kongo, Dunia Kiranga Nyembo Christian, umunyamabanga akaba n'umukangurambaga w'ishyaka PRD, yatawe muri yombi ku itariki 30 Ukuboza ahagana saa 6 za mu gitondo.
gitondo uvuye mu munsi wo kuhamira afashwe n'abantu bitwaje imbunda batamenyekanye bamusanze mu karere ka Remba nyuma yajyanwe ahantu hatazi nk'uko amakuru ava mu muryango we agera ku kinyamakuru Tetesi bitangaza. Ubuhamya bwakusanyirije iwe bwatanzwe n'umugore we, abana ndetse n'abandi bagize umuryango bigaragara ko bahungabanye, bugaragaza ko yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku gicamunsi cyo kuwa kabiri, abarwanashyaka b'abasangiye ba Joseph Kabila bateraniye kwa Kiranga bamagana icyo bita ishimutwa ry'umuyobozi wa PPRD, basaba ko yarekurwa bidatinze. Itabwa muri yombi rya Dunia rije rikurikira ry'umunyamabanga uhoraho w'ishyaka PPRD Emmanuel Ramazani Shadari wigeze guhakanira perezida mu matora ya 2018 wafashwe mu minsi ishize agakurikizwa umuhungu. Narangarije amaso ibinyamakuru byandikirwa urundi abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika manitswe Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi yongeye kwibasira u Rwanda mu ijambo risoza umwaka wa 2025 yagejeje ku baturage b'igihugu cye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iryo jambo yavuze ko ashimishijwe no ku igihugu cye kibanye neza n'ibihugu byo mu karere baturanye, usibye u Rwanda yeruye ko bafitanye inzika. Ati kubereye igihugu cy'u Rwanda ntitunejejwe no ku icyo gihugu kitarajwe ishinga n'amahoro mu karere, mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka byose ngo bibane neza n'ibyo bituranye imisangiye umupaka. Ndayishimiye yongeye kwiyongeza imvugo z'uko u Rwanda rwateye Kongo Kinshasa, avuga ko ibera muri icyo gihugu Burundi bikurikiranira hafi kuko ngo buzi neza ko ari umugambi wo kuwutera u Rwanda rufite. Ati birimo kubera mu gihugu gituranye cya Kongo turabikurikiranira hafi, na cyane ko icyo gihugu gitera Kongo dufitanye inzika kuko aricyo kigumye kibungabunga abicanyi bahigira Uburundi. Nta kitwereka rero ko nyuma ya Kongo atari Uburundi nk'uko na mbere Abarundi b'imburamukuru bari mu Rwanda ari Burayi babyivugira. Mu gisa no kuyobya uburari, Perezida Ndayishimiye yavuze ko Uburundi budahwema kwegera u Rwanda ngo rubwize Uburundi kuri icyo rubuhora kugira ngo ibihugu byombi byo mu biganiro byo gushakira umuti amakimbirane ari hagati yabyo nta kirononekara. Yunzemo ko cyabaje kandi giteye amakenga no kunana rimwe abayobozi b'u Rwanda baduha icyatuma batera Uburundi. Yasabye amahanga kugira inama u Rwanda kugira ngo rushyikirize Urundi inkozi bibi, avuga ko rucumbikiye mu rwego rwo kubashyikiriza ubutabera. Ndayishimiye amaze imyaka 2 yiko mu Rwanda ashinja ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye, mu gihe yigeze kwegura ko ashyigikiye umugambi wo kurushoboza w'intambara no gukora ubutegetsi bwarwo mu rwego rwo kubohora urubyiruko. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze kugaragaza ko nta mugambi wo gutera Uburundi rufite, ndetse ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu rukorana nabo nk'uko kibivuga. Hanyuma ariko kandi ubuyobozi bw'umujyi wa Kamanyola muri teritwari ya Walungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo burashinja ingabo z'Uburundi kurasa ku muriya mujyi ibisasu bibarirwa mu 150 byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivile, abenshi barakomereka. Kamanyola hari mu hantu habereye imirwano ikomeye yanganije ingabo za FCM23 n'uburyo ingabo za leta ya Kongo zashaka gufata kariya gace, gusa birangira izo ngabo zirimo n'iz'Uburundi zitsinzwe. Ndetse ibi ntandaro y'ifatwa ya Uvira ingabo za FCM23 zigaruye ku itariki 9 Ukuboza. Ingabo z'Uburundi nyuma y'uko zari zimaze gutsindwa mu mirwano muri Kamanyola ndetse mu tundi duce nka Ruvungi na Katogota, leta y'Uburundi yatangiye kwegeka ubwicanyi ingabo zabwo zakoreye abaturage bo muri turiya duce kore mu Ventura, ubwo zashinga imbunda ziremeye ku butaka bw'u Burundi zikarasa mu duce dutuwe n'abaturage benshi muri Kongo Kinshasa. Umuyobozi w'umujyi wa Kamanyola Hassan Shabani yabwiye umunyamakuru Teddy Mazina ko tariki 2 Ukuboza aribwo ingabo z'u Burundi zatangiye kurasa muri uriya mujyi muri rusange zarashimwe ibisasu bibarirwa mu 150. Ati guhera tariki 2 Ukuboza nibwo inzozi mbi z'ibisasu byaturukaga mu Burundi, Abarundi barashe ibisasu muri Kamanyola, hano barashe ibisasu bibarirwa mu 150. Uyu mujyi wa Kamanyola ufite ubuso bungana kilometero kare 7 n'abaturage barirwa mu bihumbi 100. Shabana avuga ko ibisasu by'ingabo z'Uburundi byasenye amashuri, inzu z'abaturage, amavuriro ndetse binica abaturage bandi birakomeretsa. Ati habayeho impfu z'abantu barirwa mu 8 byarikiza kubera intambara yo mu 2015 uvuye muri Kamanyola. Umuyobozi yagaragaje ko atumva impamvu ingabo z'Uburundi zahisemo gusuka amabomba muri Kamanyola mu gihe imirwano irimo kubera mu duce twa Ruvungi na Rubarika. Mu baganiriye n'amazina arimo umugabo uvuga ko ibisasu by'ingabo z'Uburundi byase bimuhekuye umugore we ndetse n'abana 2 giheca n'uwari umuturanyi we. Bimwe mu bikorwa remezo byagizweho ingaruka n'ibyo bisasu kandi harimo ibitaro bya Saint Joseph, ibice bitandukanye by'iryo vuriro byagiye bisenywa n'ibisasu. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro kandi bivuga ko bwakiriye abantu bari hagati ya 55 bakomerekejwe n'ingabo z'u Burundi, barimo 27 bari bakomeretse bikomeye, bikaba ngombwa koherezwa kuvurirwa i Bukavu. Reka mbabwire kandi ko General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva 2020 kugeza 2022 yavanwe mu bitaro by'igenga bya Kira biherereye mu mujyi wa Bujumbura asubizwa mu bitaro bya Gitega ku itariki 31 z'ukwa 12. Bunyoni yatawe muri yombi muri Mata 2023 kurikiranyweho ibyaha birimo guhambanira igihugu n'umugambi wo kugira nabi Perezida Ndayishimiye. Urukiko rwayo rwahamije rumukatiye igifungo cya burundu. Tariki 9 Ukwakira Bunyoni yakuwe muri gereza ya Gitega nyuma y'aho umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ugaragaje ko adatabawe vuba yapfa kuko ararembye bikomeye. Tariki 27 z'ukwa 12 gushize nibwo General Bunyoni yajyanywe mu bitaro bya Kira, yavanwe i Gitega aherekejwe n'abapolisi barimo mu rwego rw'iperereza n'intumwa ya Perezida Ndayishimiye. Umuyobozi w'umuryango FACODE uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pacifique Ninahazwe avuga ko imodoka zasubije Bunyoni Gitega harimo imbangukiragutabara. Imodoka yari itwaye umugore wa Bunyoni, y'abapolisi n'abashinzwe iperereza. Aho mu bitaro bya Kira bavuga ko nubwo Bunyoni arwaye diabete, ikibazo gikomeye afite ari ihungabana cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe kuko ntavuga kandi igihe cyose aba aryamye. Mu gihe Bunyoni ari muri gereza nkuru ya Gitega yagaragaje ibimenyetso bikomeye by'ihungabana birimo kutagira avugisha no kwikanga ko rushobora kumugirira nabi akigisha munsi y'igitanda. Mu gihe ari mu bitaro bya Kira, umugore we Yasente niyo nkuru niwe wari umurwaje. Amakuru aturuka i Bujumbura ahamya ko byari bigoye ko bagira ibyihariye bavugana kuko bashinzwe umutekano babaga babahanze amaso igihe cyose. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika
banditswe ko perezida wa Uganda yatangaje ko abaturage bahuriye muri Abim bamubwiye ko bayoboke birirwa bagendana na Robert Kyagulanyi Bobi Wine wiyamamariza kuyobora igihugu bateza imvururu bakanibiramo ibintu byabo. Bikubiye mu butumwa bwo gusoza umwaka bwanyuze kuri televiziyo ya leta UBC ku itariki ya 31 z'ukwa 12. Perezida Museveni yavuze ko yari amaze iminsi ahugiye mu bikorwa byo kwiyamamaza, ariko yagiye yumva ko abantu birirwa bagendana n'umukandida utavuga n'ubutegetsi bwe Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine bateza akavuyo kandi bakiba abaturage. Ati nari maze iminsi mugiye mu kwiyamamaza numvise abantu bahora bagendana na Kyagulanyi ko bagiye basohora ibintu by'abaturage mu bikorwa bimwe na bimwe by'akavuyo. Vuba ngaha niyumviye iby'ibyo bitero bagabye ku baturage navuganye nabo muri Abim. Museveni yavuze ko Uganda itekanye asaba abaturage kujya gutora, ndetse ashimangira ko Uganda na NRM nta kizabihagarika n'ubundi. Amatora ya perezida muri Uganda ari ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere. Mu gusoza mubwire ko perezida Mamadi Doumbouya wa Guinea yari watsinze amatora ku majwi 86% nk'uko byagaragaje n'ushinzwe amatora. Bivuga ko ari ibyavuye mu majwi amaze kururwa by'agateganyo. Iraba ari intangiriro y'ubutegetsi bwa gisivile butanzwe mu matora nyuma y'uko 2021 Doumbouya yafashe ubutegetsi kuri coup d'etat ayigize perezida Alpha Condé wari muri uwo mwanya kuva 2010. Umukuriro bishinzwe amatora muri Guinea watangaje ibyavuye mu ijoro ryakeye, yavuze ko abaturage b'iki gihugu biyandikishije gutora bitabiriye ku kigero cya 80%. Itsinda rya société civile riharanira ko abasivile basubizwa ubutegetsi ryamaganye aya matora ryita ikinamico nyuma y'uko bari guhatana bya nyabyo na Doumbouya wabujijwe kwiyamamaza, naho abyemerewe bakavuga ko amatora yaranzwe na byinshi bitagenze neza. Kuwa mbere NetBlocks ikurikirana uko abantu bagera kuri internet n'imbuga nkoranyambaga yavuze ko imbuga za TikTok, YouTube na Facebook zitafungukaga mu gihe abaturage b'iki gihugu bari bategereje ibyavuye mu matora. Muri 2021 ubwo yamaze gufata ubutegetsi, Jean Doumbouya yasezeranyije abanyaguinea ko azaha abasivile ubutegetsi ku neza kandi kuko nta musirikare uziyamamaza mu matora. Iki gihe yavuze ati ntabwo ye cyangwa se undi wo mu ngabo azaba umukandida ku kintu icyo ari cyo cyose. Nk'abasirikare duha agaciro cyane ijambo ryacu. Imyaka ine nyuma yaho itegeko nshinga rishya ry'iki gihugu ryashyizweho muri Nzeri ukwezi imyaka ine nyuma yaho itegeko nshinga rishya ry'iki gihugu ryashyizweho muri Nzeri umwaka ushize yemereye abasirikare kwiyamamaza, bituma Jean Doumbouya ufashe ubutegetsi ari koloneli abikora, mu gihe Alpha Condé hamwe na Cellou Dalein Diallo ukomeye mu batavuga n'ubutegetsi bari hanze mu buhungiro. Byari byitezwe cyane ko Doumbouya yatsinda nta guhatana. Iyi ntsinzi yatangajwe imuhaye manda y'imyaka 7 yo guteka iki gihugu kiri mu bikungahaye cyane ku butare bwa bauxite, nubwo akunzwe cyane mu rubyiruko. Jean Doumbouya yakomeje gushinja urwunyo ibikorwa by'abatavuga n'ubutegetsi bwe, guca imyigaragambyo no gutsikamira ubwisanzure bw'itangazamakuru mu nzira igana kuri aya matora. Guinea nicyo gihugu gifite ubutare bwa bauxite bwinshi ku isi kandi kikaba n'ibihugu bifite ubutare bwa iron ore bwinshi. Mu kwezi gushize abategetsi b'iki gihugu bafunguye ikirombero rutura cy'ubutare bwa iron ore buba bugize 98% mu gukora ibyuma. Dore bimwe mu byo wamenya kuri Jean Doumbouya yafashe ubutegetsi afite imyaka 41 ku ipeti rya koloneli. Iki gihe ni umukuru w'igihugu muto kurusha abandi muri Afurika. Nk'umusirikare yakoze ubutumwa muri Afghanistan, Cote d'Ivoire, Djibouti na Central Africa. Doumbouya mu bwoko bw'abamarenke kimwe na Condé yahiritse. Yize igisirikare anakura amahugurwa yacyo muri Israel, Senegal, Gabon no mu Bufaransa. Yamaze imyaka myinshi akorera hanze mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa zigabwa mu mahanga. Muri 2008 perezida Condé yamugaruye mu gihugu ngo ategeke umutwe udasanzwe w'ingabo Groupement de Forces Spéciales. Hashize imyaka 3 Doumbouya yari muri izo nshingano. Uwari koloneli yahise yirika Condé. Umwaka ushize yavuye kuri iryo peti rya koloneli azamurwa ku rya General w'inyenyeri enye.